Kei te māharahara te toihau o te kāhui rangatira a iwi, whaimuri ho I tā rātou hui ki te Premier I Nāpō. He mea whakaputa e Mark Solomon o na māharahara I te tainga atu a te hunga tōranga pū ki tūranga Waiwai Marae o tira ki te hui koroneihana a Kingi Tūheitia. When I came in this morning, I could see a look of great concern on Shane Jones's face. It's not always unusual, but we must catch a movie together sometime, Shane. I'll bring the popcorn. Ko taua mahi whakanene anō rā a te Premier I tūranga Waiwai I te rānei, he oi he kata tā ētahi, a he māharahara nui tō ētahi atu. To be blunt, from my perspective, I've got some serious concerns. I've got serious concerns that past breaches of the treaty that have been acknowledged will be used to extinguish the rights on the foreshore settlement. Nōna pō he mea whakatakoto ngā nawe o te kāhui rangatira mo te takutai moana ki mua I te Premier I hopu hopu. Engari, auware ake te āhua nei. I think they'd probably argue they haven't got 100% of what they want, but that's always the case in government. You know, life's always about compromise. National could force us through if they wished, but it seems a bit pointless if we didn't accept the 2004 Act, and if this one is not acceptable to Māori, it seems to me to be quite pointless to push it through because it will never stop the argument. E ai kia Mark ko te huarahi kotahi kei mua I te kāhui rangatira, ko te whakatakoto kōrero ki te komiti whiriwhiri, a e rānei he iti, he tūreiti, hoki tēnā. Aha ko pēheke te ahua ngā kōrero wānga tunu te Premier me ngā manukura iwi, kairau atu ki te Cabinet ko kapitiku aha. Hei te mane whakatakoto ria ai te pire hou ki te tēpu a te rūnanga minita, a hei te taite te pānuitanga tuatahi ki ngi kiriona te karere.